Keşif kutlu olsun. Canberlerim aman oslarının hürmetine bir tamşa degen elimiz var ya sonday. Birge aytsak, biylesek, жаңа ağalar sizge girişi olamızlar, siz orta kaşık biylik. Ağaların hürmetine keldik be. Bir tamşa. Bir tamşa keldik. Jaslar жаңа естідім, Jaslar. Өзімнің қара микрофон болайда. Рахмет. Сахна төрінде болған Асан Пердешев және де Фархат Ташметовларыңыз қошеметтеріңіз ағайын.